Tuğanlar mınдай Merс Nexiya'ны көрдүңүздөр эле. Бүгүн мына ушинтип Ордол Ош шаарынан сатыла турган Deo Nexia унаалары боюнча маалымат берем туугандар. Машинаңыздарда унаалар ушундай. Кымбат да бар, арзан да бар, бири да, экиси да бар Nexиялардын. Простой да, донусу да бар. Азыр тартабыз туугандар. Лайктан тарс уруңуздар. Мына ол 2012 16 донус 0557 98 98 98 деген номер. Çalыңыздар чыга. Канча деп атат экен? Салондор жабык турганда култап кеткен. 300 канча деп атса керек. Кеми бар. Так, мына Nexia жүрүп атат. Канча дейсиз? 280 ака. 280 жакшы. 2012 15 бака? 15. Номерларды айтың эми, сүйлөшөбүз да. 774 29 10 10. Болду ака, байланышабыз. Салонду бир көрөйлү. Стеклоподъемниктер полный комплектация көрүп атасыздар. Простой эмес. Гидравлика бар ака? Болду. Мына туугандар. Пробег канча жүргөн мунуз? 123 124 дейт. Машина жакшы экен, титан диска. Байланышабыз ака. Басып тура келсе бересиздерби? Болду, сүйлөшөбүз. Так. Nexia 1 канча экен? 2008 15. Простой дейм да, донуспу. Булардын 15 та донусу болот эле. 0551 02 22 05. 165 000 сом. Кеми болот. Машина жакшы экен туугандар. Жакшы экен. Nexia 1 2011 yıl. Sağ olun. 2008 15 eкен мынау. Акчасы кимден экен, акчасы машина кимден экен? 502 590 998. Мына ушундай машина. Көрүп атасыздар туугандар. Сизденби? Канчада атасыз ака? 270 000. 2011 бе? 2011. 0554 89 89 48. Мына туугандар. Салондор машина жакшы. Сүйлөшөбүз да, кем болобу? Андан шанс. Так. Ден улан таз. Мынада Nexia бар, мордасын карап коюңуздар. Так. Газ бензин экен, бул 2016 15 экен, 16 экен. Мына номерге саласыздар. Акчасы канча акчасы? 320. 320 экен. Жаллават номерында жаллават. Туугандар. Nexia 1 95 Корея экен туугандар мына. Күн чагылыш фаралар сап-сары көрүнүп атабы? Иним канча пулу? 170, а? Корейский? Корейский. Жакшы. 170. Жакшы машина. Туугандар, ылдый жүрөбүз, ылдый. Мына жакта жакшы машиналар көп. Охо, мына Nexia-ны караңыздар. Мына Nexia десе болот. Сапошканы сат дос. Кимден экен мына? Сизденби? Канча экен басы? 80 бе? 2011 0552 0980 04 номерлар туугандар. Bir görülecek ha? Hayır. Mers kolu da? Değil. Nexia Mers. Ha, жүрüştü karangi.
Faralar jandırıp görüngçü. Tonar daha bir Nexia 1 unası bu 2007 yıl çıkarılgan 1.6 Habiom Dunar. Mına şunday. Bas 240 ming deyip oturgan 220'ga berem dedi. Mına. Stoktoru жақсы. Дөңгөлөктөр летний Irak. Açabыз. Простой комплектация. Мына ушундай салондордо көрдүңүздөр. Гидравлика барбы? Телефон номерлары 73 менен 60 20 40 тугандар. Гидравлика бар экен. Анда юндан Nexia дагы бар тугандар. Мына ушундагы көрүңүздөр. 2006 45. Bunun kança? 240 mı? Bu da 240 dolar. Am bir aka kadı oyunda işi var. Bunun kadı oyunda işi yok. Kadı oy zınk ya bunu da. Nexia bir tuğanlar dağı bir. Çekseygen. Tap taza. Assalamu alaikum. Qanday saka, жақсысыз? Мына қанша болды машинаңыздар? 350. 350. Родной краска ол? Родной емес. Біреу болған а кішіне? 2006. Машина өті. Адамды өзіне тарта түшті ғой жаңағы. Машина адамды өзіне қышқы дөңгелекте 4 өтең. Комплектация. Простой. Gidravlika var mı aka? Var gidravlika, Aldeco elektropaket. Aldeco elektropaket deyiz. Gidravlika var. Bagaj, şırt. Taza tuğana, görtasları. Tam berişke. Aka zavoddan ap kelgende eleken ha? Oraya kutusunda tak taza. Ha? Çirik degen nesi yok başta. Oh. Eşikte nasıl işlerle? Salon bordan beri o ne yaptıysa koymuşsun. Son kaçta suladınız da?